Ndabasuhuje mwese aho muherereye mu mpande enye z'isi. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe impamvu abantu batuye mu mahanga cyangwa se aba Diaspora aribo bakunda kwibasirwa n'abantu bajya amafaranga y'ubuntu. Ese ni ukubera iki aba Diaspora aribo baba victime y'abatekamutwe? Ukumva ngo umupasitoro runaka yambuye aba Diaspora amafaranga. Mu minsi ishize ngira ngo hari inkuru yarigezweho ya pasitoro Yongwe avuga ko yatekeye umutwe aba Diaspora akabajya amafaranga, ariko cyane cyane aba Diaspora b'abadamu n'abakobwa akenshi na kenshi nibo bakunda gutekera imitwe bakabajya amafaranga. Ese biterwa n'iki? Aba Diaspora iyo uri mu Rwanda kugira ngo ubatekere umutwe ubajye amafaranga biroroshye. Urugero nk'uwo pasitoro Yongwe yajyaga babwira akabizeza ibitangaza ngo ari kubasengera, ngo hari ibintu babaroze mu miryango yabo agiye gutabura, agiye kwitabura i Burundi. So ugasanga umugore w'i Burayi cyangwa muri Amerika ahise yohereza pasitoro Yongwe nk'ibihumbi 2,000 for free, atabanje yatekereza ngo aya mafaranga nayiki, kandi mu by'ukuri nawe yohereje 2,000 ari byo afite gusa. Sinzi aho ikibazo kiri. Noneho hari abandi ba YouTubers ngiye kuvugaho babiri bajogoroje aba Diaspora. YouTuber witwa Murungi Sabin yajogoroje aba Diaspora abajya amafaranga. Muzi ko Isimbi TV ari ngo YouTube ikunda kwakira ngo abantu baba hanze baba muri Diaspora. Murungi Sabin umuntu umwe yajya gukora ikiganiro iwe amuca amadolari 200, amadolari y'abanyamerika 200. Ukumva ko ari amafaranga menshi. Ngaho tekereza nko mu kwezi, tuvuge nko muri sama, mu mpeshyi niho aba Diaspora ngo bakunda kuza muri Kigali bakameneka. Muri sama cyangwa se mu mpeshyi Murungi Sabin aba Diaspora abajyamo amamiliyoni n'amamiliyoni. Baraho batazi, ngatekereza nk'abantu 30 muri sama yose, gukuba abantu 30 gukuba amadolari 200 ni amafaranga menshi. Ni amafaranga menshi Murungi Sabin aba abariye. Hakaza undi witwa Chita Magic, nawe yaka aba Diaspora amadolari 100 ngiyo baje gukora ibiganiro iwe. Ariko nyuma yaho ukumva bari kwigira abana beza ngo ibiki n'ibiki, ngo dukunda abantu, ngo umuntu wese turamufasha. Bariya abantu ni ibisambo bibi. No kuvuga ngo utabahaye amafaranga nta kintu bashobora kukumarira, ni ibisambo. Urumva? Nabari abantu ngo bakubufasha ngo ari kugira bakora deal amafaranga bakavuga bati tuzayagabana. Bitabaye ibyo ntabwo bashobora kugukorera ubuvugizi, cyane cyane nguriya Murungi Sabin. Ngewe n'ubushakashatsi maze iminsi ndi kubakoraho, ndi kubareba ibyo bakora. Murungi Sabin ni igisambo gikaze. Amafaranga y'abantu yarayamaze mu bwenge kandi abasekera ntibabimenye. Igisambo cy'ingufu. Aba Diaspora bakomeza kuzana amafaranga kwa Sabin yubaka amazu, yubaka ama etage, bo mu gihe bari kwibera mu bukode aho ngaho mu Bubiligi, muri za Arizona, ngo muri Amerika n'ahandi ntazi. Amafaranga bari kuyamarira ba Sabin barakize.
barakize. Aba diaspora barabakijije. None hari igihe mu diaspora yifata akohereza nk'amadolari 600 ngo yohereje Sabin ngo nayagashimwe, kandi afite murumuna we cyangwa se mukuru Inyamagabe waburaye adafite n'amafaranga 2,000 zo kuja kugura kawunga, ariko ngo ari kohereza ngo Sabin amadolari ngo 600 ishimwe yagukoreye iki? Ayo madolari 500 uri kohereza Murungi Sabin wayaguriye bene wanyu kawunga, bakazana gushimira, cyangwa se ukagenda ukayaha nk'abantu babakene ahantu ukayabahereza. Sabin azagushimira iki? Azagushimira iki? Ngo Sabin yakira impano z'aba diaspora zitabarika, kandi aba diaspora benshi usanga abantu bavukana hano bameze nk'aho bari kuvugiriza ngo bafite inzara, ariko Sabin bakamukiza. Ayo madolari muba muri kohereza Sabin mwajya muyohereza barumuna banyu cyangwa se bakuru banyu n'ababyeyi banyu, bamwe nta n'amafaranga ya kawunga baba bafite, ariko ngo muri kohereza Sabin, ngo muri kohereza Chita Magic, cyane ngo muri kohereza Sabin. Sabin mwamugize umumiliyoneri mu buryo mutazi.